Il-problema tal-immigrazzjoni illegali mhix problema ta' Malta biss, iżda hi problema li trid tinġar u tinqasam mal-pajjiżi membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Kliem iċ-Chairman tal-Partit Popolari Ewropew Manfred Weber waqt laqa mal-ġurnalisti f'Valencia f'Ispanja NetNews staqsa dwar l-aħħar dikjarazzjonijiet tal-Partit rebbieħ tal-elezzjoni ġenerali fl-Italja dik li Malta mhux se tibqa' ssib lajnuna mill-Gvern Taljan dwar l-immigrazzjoni illegali fil-Mediterran u li se jibdew jintbagħtu aktar immigranti illegali lejn pajjiżna. Iċ-Chairman tal-Partit Popolari Ewropew Manfred Weber qal li l-kumment li għaddew il-mexxejja tal-Partit rebbieħ fl-Italja ma jagħmilx sens u ma jirriflettix il-politika tal-Partit Popolari Ewropew hekk kif battibekki bejn l-Istati membri ma jwaslu imkien għaliex l-iskop tal-Unjoni Ewropea u li l-problemi bħal dawn jinqasmu bejn il-pajjiżi u mhux il-pajjiżi jitħallew isolvu l-problemi tagħhom għal rashom. Stqarr li rridu nsolvu l-problema flimkien bħala Unjoni inkella nispiċċaw fi kriżi akbar minn dik li kienet il-kriżi ekonomika. It makes no sense to discuss now among member states about I send it to you and you send it to me. It makes simply no sense. We will solve the problem together or we will end up in a big mess all over Europe. And that can also even be a bigger question for the European Union than the economic crisis was. Manfred Weber stqarr ma' NetNews li s-soluzzjoni hi li l-Unjoni Ewropea issaħħaħ il-kontrolli fil-frontieri tagħha biex tgħin pajjiżi bħal Malta. Bħala Partit Popolari Ewropew, il-Partit Ewropew li minnu jifforma parti il-Partit Nazzjonalista, Weber qal li propona li jiżdiedu l-uffiċjali fil-Frontex li jikkontrollaw il-Frontiera Ewropea minn 1500 għal 10,000. Bekk l-Unjoni Ewropea tkun tista' tikkontrolla aħjar iż-żoni li jużaw l-aktar il-kontrabandisti. What we need is to establish now a strong border control together, to assist Malta, to assist Italy, Spain and Greece. And we as EPP, we are asking for increasing the number of Frontex officers from now 1,500 to 10,000. That is our goal. We need an operational forces of Frontex which has the capacity and the will to go to the hotspots where the smugglers are most active. Tenna li hemm bżonn li ċ-ċittadini Ewropej jifhmu l-preżenza tal-Unjoni Ewropea li qiegħda hemm biex tgħinhom. Manfred Weber qal li n-nies jridu jaraw bajnejhom il-bandiera Ewropea u l-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li qegħdin jikkontrollaw l-ibħra. Bekk in-nies ikunu jistgħu jifhmu li aħna komunità li qed naħdmu flimkien biex insolvu il-problemi flimkien.